kutumia yale maneno matatu ndio funguo ya nini ya maisha yako. Narudilia mambo haya matatu, usitafute negotiate works. Yale matatu ndio nini ndio funguo ya maisha yako, kwa sababu uombapo ni Mungu mzima, utafutapo anakuongoza, upishakie kwa mlango, hata mlango kama ulikuwa mzito wa nguvu namna gani, yeye anafanya nini? Anafungua. Kutumia yale maneno matatu ndio funguo ya nini ya maisha yako. Narudilia mambo haya matatu, usitafute negotiate works. Yale matatu ndio nini ndio funguo ya maisha yako, kwa sababu uombapo ni Mungu mzima, utafutapo anakuongoza, upishakie kwa mlango, hata mlango kama ulikuwa mzito wa nguvu namna gani, yeye anafanya nini? Anafungua. Kutumia yale maneno matatu ndio funguo ya nini ya maisha yako. Narudilia mambo haya matatu, usitafute negotiate works. Yale matatu ndio nini ndio funguo ya maisha yako.